Pögelana mebe original konsekam gunchim buchogi tarin chinda tukbe sing shusum nimute star ki hearing technology lekhan ki toleng ki tol ya songon la chibgi naso toleng ki chushitso thi chamze tha ningji shingu setire do ani di tol ya konstrata tendo ani America Hollywood longye tabden ba Forest Whitaker tha star ki thepse genzin William Austin nabasum Kitone ani tolling di naso. Pögelana mebe original konsekam gunchim buchogi chizing shusum ningi zejalia chatsunbe yena Minnesota nangi star ki hearing technology sonle kangi jenda ta genzi William Austin ki kuti shube Ningji ta chamzi shingu shebe jushi tog toleng ki tsonggo konsecho chibgyu gyanan zeson tare ki toleng di to konsecho ta lendu dingje ding America Hollywood longye tabden ba takjin kushap Forest Whitaker henshu na do konin zamni nyamri gezo gi shiri ta seri rishun lengang ki mixe kusap yimbre star ki tsongle khang ki jenda jamtani Austin ki thomar Chino koskam gunchim bucho ta Hollywood ki longye tabden ba Forest Whitaker ni ngodo na ne toleng unzu na so and has set that example for 50 years. So he's our first panelist here today. And then of course Forest Whitaker ni toleng ti to tiwanangi di yimbata konki toma konsecho ni zamling ki mimbase nangin ki wena shigres cheche chede shunaso andene tiwa unzu nanje tiwa tangbuti ane konsecho liya ningji siya di kandeji liya deshe nangi yunas cheche kandi shudu konsecho ne ningji di mi simgyu liya geche mi shemba liya ane pendo chiya da sammare ane sokja busin chunju 상물로리아 상매기 아니 대외 전달이야 삼단 동예지기 아니 시귤이야 삼루실레비는 텔이야 닝지 시그리스체 두스카나소 아니 닝지 콜리아 데셰 십신 타고지 겨나소 Tene Forest Whitaker ki ani jimba dangse di kandejilia ani munjenen goshudu nkewarum bichigi jimba thi ani ka shi yores minjik be jimba ta sangsing gi jimba chambe jimba ta chue gi jimba che yores che ani jimba de zore re che ni and deshena so and dus che je Forest Whitaker ki konskam gun chimbu chole ya ani chongle ki nangla ani gudi chetu be gi nyeba di yongya le kar gores che kan shudu so di ta jam ningji se adres mi semgyulia chamba da ningji de ba yena ani gudi yakbu chetu gores che tari gi tolling lenzo thi ani chamda 닝지 시귤이야 컨데스 계고 예매게 꼴이야 갈랍 배송 Others show us affection. We feel very happy. 대신지노 고스kam군 춤부처네 랍다카기낭 슐루타 멘데베 상주 웨동 고베 롭신 예바 투추고베 꼴가 낸데 나소 테네 망소 부트네 고스kam군 춤부처라 She taming to kandi kongor shiban namla kale nan tutin chachu chikdan chegal haksam ring chole nawe tar choleng di to febe minaka chigla net shibayin hinane sangyu jönken peme chigla tariki choleng di to ne kongki kari kenyeme kor jandi chigap I think anytime you have a chance to listen to someone who's such a respected spiritual leader, you're taking all of it in. And I would say the discussions about compassion, that seemed like the main point, and that's what really stood out to me the most, was how Nyeba chegyuin lakbadu tarigi cholenkab konsechogi ningjikor kanden nawati nye semla jukshu chungshi sungtu. Teshin jargi songle lekhan ki songshabatsu ledun to tato nanggengi genzin peme jigne. I think that it's important
that we get the word out on kindness and compassion. The work that's being done not only through Starkey Hearing Foundation but throughout the entire world is so critical, and it was mentioned many times today that it starts internally. And Starkey lekanki shempeda ningji kor mishengi kodo bigudi ke chimbushik la ngunzin chigiyu nganzu lekan chigbo mayin par tingsa zamni kyo yongla nedun ti nenga chimbuchig yudu taringi tuling tito chamzi simgyule ke gugu yebe kor kamu sunsun la kongdu rani pungdu jukyu yinba ti pendo mebata chamzi ta ningji zamni la gyuwa dan tugiri jiju nangdu. Esharawa nungten kange chinge sakuba rinda tumata baba pasan tundala nye ki chogangi nane nye dushugu yu.